Armel Eritrean li jgħix Malta qed jitlob l-għajnuna mill-awtoritajiet bil-għan li ibnu ta' 3 snin li jinsab il-Libja jingħaqad miegħu f'Malta. L-immigrant tkellem ma' One News bl-għajnuna tat-traduttur. I want that my brother and my son to be out from Libya just to come here. Tages li għandu 47 sena wasal Malta fl-2012 meta ibnu kellu ftit anqas minn sena. Wara sentejn martu xawit ridet titlaq mill-Eritrea wkoll. I tell her mainly 3 years or 4 years to wait, but she get a risk and she trying to cross the border. Xawit telqet mill-Eritrea u biex tagħmel dan ħallit lil bina li ieħor ta' 8 snin warajha. Yes, I tell her because I know the way is not good and not comfort, but she decide to come. 3 ġimgħat ilu Xawit u t-tifel Appell waslu Sudan fejn qabdu xarabank għal-Libja. Iżda x-xarabank kien involut f'ħabta li ħalla lil Xawit mejta. 5 snin wara Tages kien informat li tilef lil martu u li Ibnu kien il-Libja magħhugh. On the first that he came in L-Libja, I found him, but he didn't talk to me nothing because he was child. But I hear his sound. Tages issa huwa mbeżza mis-sitwazzjoni ta' instabbilta fil-Libja. The only thing that I worried is the situation of the Libya. Just I lost my wife as well. I worried about my son. Peress l-Eritrean m'għandux status ta' refuġġjat iżda għandu protezzjoni internazzjonali ma jistax iġib lilu wlidu Malta mingħajr l-approvazzjoni tal-awtoritajiet. Jitkellem dwar dan Monsignur mill-Kummissjoni Immigranti. Fil-fatt, dan mhux refuġġjat. U allura d-dritt iġib il-mara u t-tfal m'għandux. Però sal-każ tiegħu każ rari umani. Il-Kummissjoni diġà sabet benefattur li huwa lest li jħallas l-ispejjeż tal-vjaġġ biex dan it-tifel żgħir jekk ikollu l-permess meħtieġ mill-awtoritajiet jingħaqad ma' missieru f'Malta.